Ach, man. Ja. 1, 1, 2, 3. Jo, als we daar hoe van jou naar de dokter toe gaan. Die knaapse bosje is niet sterk nie. Hij moet wegkomen uit die stad uit. Daar wereld waar jij vandaan komt is ons lekker droog en warm. Vat dan met die zoon toe. Ja, ik kan niet nou wegkomen. Nie. Maar ik heb een neef wat nog daar boer. Dirk, ik zal om Piet bellen en met je komen halen. Dan vlieg je samen door Zuidwesten. Hoe is dat? Sjoe. Die dokter zei die dan zo elke 4 uur lui. Als hij lui, dan moet je maar met de zenuw drukken. Jullie hebben elke 4 uur. Een pitskagel zeg ik, dat je vroeger niet aan af, dan moet je maar je kersie opsturen. Ja, lekker. Je laat het klaar ook met nou rij. Ja, Handberg was pak net gewoon. En die gedeelte moet zij ook samen. Ja, alsjeblieft. Nou, maar goed, want wacht net tot donker, man. En dan geef je je koplamp, een haalgeweer. En dan kan jullie 2 keer gaan springen uit het schieten. Ja, Piet moet hem maar niet doen, want dan jaagt hij waar hij jou niet af van hem goed door te maken. Ook maar een sissie zo slecht pa, hè. Jij wil het ook nooit jagen. Laat even, Rocky. Tot ziens, pa. Gezondig, kom weg. Kom maar, broerman. En Pieter, pas hem mooi op. Hij is afgekeerd. Je weet maar weg zo. Hotel, op pad van Bergwana naar Ogopogo. Bij BTA 1700 uur. Voor en uit. Zie je die vuile lucht waar jullie heel dag in huis Nee, nog niet, Darkman. Als we nou eerst een beetje koffie maken. Breng jij van die ketel aan goeies. Kijk dan! Oh, excuus, ik het vergeet bij op haar gezegd. Moet niet kijken dat je ons stel niet moet, man. Als er moet aansturen, grootman.
Was het ver van ons koers afgedwaald om daai bokkie te steel. Ken jij die land waar die springbokken blij? Land met zijn troppen, zijn kuddes aan bij. Land met zijn... gasvrije wonens daarbij. Hey, dat is die land, dat is die wereld voor mij. Mayday. Yes, Major. Namo kapila, kapila. Hotel. Heart attack. Crash landing. Crash landing. Mayday. Mayday. Foxtrot Hotel. What is your position? Give your position. Verder tegen jullie, jullie Mayday. Crash landing. Vries? Ja? Huh? Waar? Chapong? Waar is dit? Wil je me nou niet te onrustig voelen? Ons denkt die seun leven nog. Wil het niet verder is vandaan gevallen nie. Waar vandaan praat hij? Van Windhoek af. Als je gauw maakt, kan je nog die Boeing bij Jan Smuts halen. Loliana sal ons kom haal. Meneer de Vries. Ja, goedemiddag, Hofman. Ons stap nog dadelijk de heertoren toe. Hier is zeker die vader. Kolonel de Joen. Ja, Armse. Die helikopter is dus een uur geleden weg om te gaan zoeken. Zit zo lang. Al wat ons nu kan doen is wachten. Hoe oud is die kind? Ik is pas 8. Weet toch, hij is nog maar klein.
Nee, wat? Die is geen teken van niks nie, hoor? Sel met wij het zoek. Is jy nou seker dat hulle juist daar geval het? Ja, kolonel. Hulle het hier opgeskryf dat die noodroep was om 14:40, so hulle moes daar geval het. En men sal nou van hulle route afgedwaal het. Je weet, sommige van die Suidwestboere stuur al niet veel aan die luchtwetten. Nou, dan wil ek enige plek is. Kolonel, u weet, die loods is nog bezig om uit te saai. Misschien is sy draadloos nog aangesluit. Ja, dalk werkt het. Wat is die golflengte? 386. Dus stel in. Die seun se naam? Dirkie. Dirkie de Vries. Kan jy my hoor? Dirkie de Vries. Kan jy my hoor? Dirkie, as jy my kan hoor, moet jy kyk in die vliegtuig, daar's 'n mikrofoon. As ek sê oor, moet jy die knoppie op die mikrofoon druk en praat. Oor. Dirkie de Vries. Dirk man. Jy kyk in die vliegtuig, daar is 'n mikrofoon. As jy ons kan hoor, moet jy die knoppie op die mikrofoon druk en praat. Dirk? Wat is dit, Lolly? Wat is dit? Ek sê oor, dan moet jy die knoppie op die mikrofoon druk en praat. Oor. Dirkie? As jy my kan hoor, moet jy kyk in die vliegtuig. Wat is dit, Lolly? Druk die knoppie op die mikrofoon. Pa? Dirkie, kan jy my hoor? Pa! Dirk, as jy my kan hoor, moet jy kyk in die vliegtuig, daar is 'n mikrofoon. Druk die knoppie op die mikrofoon en praat met ons. Ja, pa, hier is pa, kan pa my hoor? Ja, ek kom jou af. Waar is jy? Kan pa so? Hajo maat, ek is so bly. Pa, Ek het Lolly, gebel, jy was is gevallen. slim. Pa, Ek is so groot. Ek het nie geweet wat vir alles. Kom eens nou. Nou kom ek jou aan. Ek het gedink ek sien jou nooit Ik weer. kan jou niet horen, nee. Je hoort nog iets knoppie vast. Dirkie, los die knoppie. Nee, wat? Het zal niet helpen, jongens. Maar moet wachten, laat hij zelf eraan denken. Pa? Pa? Oeh. Zo ja, nou kan je maar praten. Hajo maat, ek is so bly. Jy sê gekry. Maar hoor jy, as jy klaar gepraat het, dan moet jy sê oor en dan moet jy die knoppie los. Jy sê gekry. Oor. Nee, pa. Maar oom Piet... Ek dink oom Piet is... Kom pa my haal. Hoor? Ja, Karel, ons zoekt naar jou, man. Zijn die helikopters met de luchtvinders op zijn stemmen? Oh, helikopters versturen weer te zoeken. Helikopters. Die helikopters kan je niet krijgen. Maar waar is je? Hoor. Ek weet nie, pa. Hoor? Dirkie, luister mooi. Die helikopters gaan naar je zoek met al draadloze. Als ik zeg oor, dan moet je praat en je met aanhou praat. Want die helikopters moet jouw stem opvangen om die richting te krijgen. Nou goed, Karel. We gaan nou praten. Hoor? Goed, oom. Ek weet nie wat om te sê nie. Pa, Lolly het ook nie seer gekry nie. Ons word net honger. Hoe is te veel? Hoor? Hoe is je zo goed, man? Hoe is je zo praat of sing enig iets? Wat sê je tafel zo? En wil niet opbouwen nie. Toe nou, begin. 1 maal 1 is 1. Hoor? 1 maal 1 is 1. 2 maal 1 is 2. 3 maal 1 is 3. Stel julle rigtingvinders in op golflengte 386. Ek herhaal. 7 maal 4 is 28. 8 maal 4 is 32. 9 maal 4 is 36. 6 maal 6 is 36. 7 maal 6 is 42. 8 maal 6 is 48. 9 maal 6 is 3 maal 11 is 33. Nee, controle. Ons kry ook glad nie opgevang nie. Maar al is dan nabij hom. Het al die rechte golflengte. Ons het gecontroleer. Wat zal het trekwijte? Ongeveer 100 mijl. Dat is toch niet eens binnen 100 mijl van die vandaag. Ik zweer dat hij Westboer was van koers af. Zij moet terugkomen en weer hier vandaan beginnen. Iets langs raakt vloer. Zijn batterij raakt gedaan.
Draad. Hoe ver kan hy sit aan ons? Ek dink dit tot by 12 maal 12. Die vader. 9 maal 12 is 108. 10 maal 12 is 120. 11 maal 12 is 122. 12 maal 12 is 144. 1 maal 1 is 1. Och. 1 maal 2 is 2. 1 maal 3 is 3. 1 maal 4 is 4. 1 maal 5 is 5. 1 maal 6 is 6. Pak asseblief die kamer verlaat, hoor? Dirkie, luister. Op die paneelbord is daar 'n rooi skakelaar. Skakel hom af en dan verlaat jy die kamer. As jy klaar is, dan kom jy terug. Skakel aan, dan sê jy hier's ek en los die knoppie. Ja, oom, hoor. Hoeveel helikopters het julle gestuur? 3, dis korridors het. Wat is ons trekwyte? Omtrent 350 myl. 350 myl. Dis 'n eislike gebied. 3 is guns te min. Sê Pretoria moet vir ons nog helikopters stuur, maar ons môreoggend met die soektog begin. Kolonel, wat u nie vandag verder soek nie? As ons vanaand aansukkel met 3 helikopters, dan maak ons net die seun se battery plat voordat ons hom kry. Wat maak ons dan? Ja, hy is bang vir die donker. Ja, daar lê 'n lang nag voor. Kan ek hom sê? Goed. Maar moet nie lank praat nie. Ons moet sy battery spaar vir môre. Is daar iemand hier wat hierdie gebied goed ken? Ja, kolonel. Smit hier in die werkwinkel. Laat roep hom vir ons. Dis ek weer, hoor? Dirk, jy sal maar vannacht daar moet slaap, oom. Ons wil jy môreoggend kom haal. Maar... Dit gaan seker baie koud word, so trek maar al jou klere aan. Gou praat jy battery word, pap. Nou goed, Dirk. Nag, oom. Skakel nou af, hoor. Hoor. Pa, moet nie weggaan nie, hoor? Goed, ek sal die hele nag hier bly. En as jy regtig moet praat, maar afskakel, maar moenie van nie praat nie, hoor. Want ons gaan môre jou battery by nodig kry. Skakel nou af, hoor. Hoor. Papa? Is dit meneer se seun? Ja, dit is jammer om te hoor. So wat jy nou met ons aanneem, die kind kan enige plek in hierdie gebied wees. Wat 'n wêreld is dit? Hierdie is als Kalahari. Hier in die Rooi Woestyn kan niks leef. Hier is bosse en berge, maar water is maar skars. Hoe dig bewoond is dit? Ons omtrent niks mense nie. Nie eens net, want nie eens kaffers nie. Is net hier langs waar daar mense is. Goeienaand, meneer de Vries. Dag. Dankie. Dankie. Goeienaand, kolonel. Goeienaand, sorry. Dirk, skakel af. Goed hoor. Ja. Kolonel, die pasvlees eraf. Verskoon my. Doe maar, oombaatjie. Moenie bang wees nie. Vannacht kom daar nog 'n paar helikopters van Pretoria af. Dan môreoggend stuur ons hulle in verskillende rigtings uit. En as die knapie weer begin uitsaai, kan ons in alle redelikheid verwag dat die helikopters met hul rigtingvinders ons sal opspoor. Kolonel, kan ons nie met die seun se pa praat nie? Ek glo nie ons sal hom wegkry van die radio af nie. Het die seun beloof om heel nag daar te wag. Kan ons nie daar met hom gaan praat nie?
Ek weet nie, die man is baie gespanne. Kolonel, ek het spesiaal van Johannesburg af gevlieg om met die pa te kom praat. Ek sal hom gaan vra. Meneer de Vries, die pers wil graag 'n onderhoud met die voer. Ag nee. Nou goed. Ek bring hom. Gaan jy nog môre aan die klavieruitvoering in Johannesburg lewer? Ja, as ons môre die seun gekry het, dan is alles pas weer normaal. En as jy hom nie kry nie? Nee, hulle moet hom kry. Dis 'n pragtige storie, al die spanning en opwinding en môreoggend die happy ending. I hope it isn't just a publicity stunt. Nee, dit is nie 'n reklameset nie. Nou ja, tot ziens, dankie. Thank you. Wat het dit? Hoe lê hy? Hy's groot, hy lyk soos 'n hond, maar hy't so kolle. Dis 'n veel goed se dierbo. Sê jy met 'n vuur maak. Dit maak gou 'n vuur. Skakel af en maak 'n groot vuur. Is dit hier wel gevaarlik? Meneer, sy kakke is sterker as 'n leeu se, maar hy is sommer 'n papbroek. Solank die seun regop loop of staan, sal hy sy distansie hou, maar sodra die kind gaan lê of sit, sal hy hom vat. Sal die vuur help? O ja, solank die seun die vuur aan die brand hou, sal die velding wegbly. Maar my baas wil voor sy hê waar jy by die radio sit en wag. Mag ek maar? Ja. Dankie. Nog eens ingeval? Dankie. Baie dankie. Dankie. Ons het nog 4 maak.
Nog niks? Goedemorgen. Morgen, meneer. Morgen, meneer. Hij moet er uit zijn. Zet die tweede vlucht moet ik maar opstijgen. Ja. Zet die helikopters maar verder met die blote oog zoek. Gelukkig zal die vliegtuig makkelijk kan zien. Hij is helder rooi en spierwit. Zullen ze nog vandaag krijgen? Ik weet niet. Het is zo'n enorme, onbewoonde wereld. Maar hoekom heeft hij niet uitgezien? Zijn batterij kon gelijken. Enig iets kon gebeuren. Ik denk daar is een rivier. Maar het is zo ver. En ik zo door. Hoe lang kan hij leven? Wel, als hij in die rode woestijn is, 2 of 3 dagen. Als hij niet in die rode duinen is, niet. Misschien een week. Kom, Lolly. Als ons net lang genoeg aan hij loopt, dan zal ons bij mensen uitkomen. De droge rivier. Zo door.
Hoe lang kan hy lewe? Meneer moet nie worry. Hy kan lang kyk. Ons sal hom kry voordat hy is. Lali! Lali! Hy is nie baie sterk nie. Meneer, hy sal nie sommer gaan lê en doodgaan nie. Hy weet mos meneer het hom lief. En hy wil terugkom na meneer. Hy sal nie sommer gaan lê nie. Jasmine, dit is waar wat jy sê. As hy weet daar is iemand wat hom baie lief het, dan kan hy aanhou en deurdruk, al gaan dit hoe sleg. Ja, meneer, hy sal nie sommer gaan lê nie. As hy weet. Maar weet hy dat hy kan leef? Meneer, hy moet mos weet. Hy is met die, ek is nie so seker nie. Sien, toe sy ma nog gelewe het sy hom altyd op haar skoot getel, het sy het hom omhels, geliefkoos. En hy het geweet sy het hom lief. Maar 'n man is homself bewus, jy kan mos nie jou liefde wys nie. Ek gesels met hom en ek speel met hom. Maar weet hy hoe lief ek hom het? Meneer, hy moet weet. Ons kan ons almal sien hoe lief het meneer. Nee, hy moet weet. En hy wil terugkom, want hy weet meneer het hom nodig. As die helikopters hom nie gou kry nie, sal hy self aanstaan. En hy sal loop en aanhou, sodat hy weer by sy pa kan wees. Hy is met die woorpies reg. Anders gaan hy daarom baie eensaam voel daar in die woestyn. Hy het daarom sy hondjie by hom. Is that right? Has the boy transmitted yet? Let me stick around some more. This is beautiful sob stuff. Little boy lost, grief-stricken famous father. I'll have a lovely time describing his poor mournful face. And when they find the kid, we'll have a tearful happy ending. And if they don't find him? Then we'll have a beautiful sad ending. Sometimes I think our readers prefer a soppy sad ending. Hallo Jan? Nee, nog niks. Ja, jong, kanselleer toch maar vanavond zijn uitvoering, ek sal nie kan. Toe maar, ek het het al gedoen. Is daar nog iets? Want ek wil 'n pamflet opstel om te sê presies wat hy moet doen om aan die lewe te bly tot ons hom kry. En dan wil ek 2 miljoen van die pamflette uitstrooi uit die lug uit. 2 miljoen? Dis 'n eislike gebied. Dit kan geld kos, wat ek sien. Sê kwart toe, teen 4 per 1000. Hoeveel? Amper 10.000 rand. Verkoop al my goed. Ja, alles wat ek besit. Nee jong, dit kan jy nie doen. Dit gaan jou uitroei. Bydien as 'n mens vinnig verkoop, dan kry jy niks vir jou goed nie. Hulle sal die kind nog kry, man. Ek lees in die koerante, daar's 14 helikopters wat nou soek. Miskien kry hulle hom vandag nog. Jan, kry vir my die geld, jong. Nou goed, maat, ek sal kyk wat ek kan doen. Ek bel jou môre. 2 million? You must be crazy. It'll cost us 8, 9, 10,000 rand.
You spent $20,000 on the Save Your Soil gimmick. I'll have you know that our Save the Soil campaign sent up circulation by 17.3%. So, spend $10,000 and push it up some more. Are you going soft for this piano player? No, I'm not. It's just that I feel this is a chance that has dropped into our laps and we should grab it. Okay. I'll think about it. I'll let you know in the morning. You can tell your piano player we'll print the leaflets for him. But I want sole rights to the story. Meneer de Vries, my koerant sal die pamflette vir u druk. Verniet? Hoekom? Nou goed, ons sirkulasie sal daarbij baat. Oh, dan wil je alleen weg op die soapstory met die soppie sê in nie. Goed, u dink ek is hard en ongevoelig. Gaan nie nou nee sê, net om vir my te straf. Ek was nie van plan om te weier nie. Jy kan vir jou koerant sê, ek sal teken wat geteken moet word. En sê vir hulle, ek sê dankie. Ek is bang vir jou nie. Jan, moenie my goed verkoop nie, hoor. Die Daily Times sê, hulle gaan die pamflette vir my druk. Kom maar afprobeer. Ja, skerp. Nie wat weer van boe af. Ja, tjoe. Bloeming dorms. Rondom 2000 raai. Nou moet jy my sê wat ek hier moet skryf. Hoe jy moet maak om kos te kry en water. Ekskuus meneer. Meneer moet bo aanskryf. Ek het jou baie lief en ek sal jou kry. Die rivier lijkt me allemaal kurkdroog. Maar je moet maar in die bedding van die rivier graven. Partykeer is die water net onder die zand, maar ook niet altijd.
Drink jou pintjie vol, my hondjie. Ek het so verlang na jou. So ja, nou moet ons aanstap. Ek dink my pa is al so bekommerd oor ons. Maar jy seker honger ook? Ek sal vir ons nog kos kry, hoor. Ek het gisterand 'n hele klomp vol eiertjies geëet. En wat kan hy eet? Enigiets wat hom nie eers opvreet nie. Ekskuus meneer, ons sê maar so hier in sy plek. Toe doen jy dit. Ach, wat los, vir my is dit toch nie lekker gewees het nie. Sien, dan val die klip op die voetjie. Hy moet net geduldig wees en wacht tot die diertjie mooi onder die klip is. Lekker. Hierdie kos toe. Toe Lolly, dis lekker. Jy moet dit eet, man. Mens kan hierdie eet. Daar's nie ander kos nie. Hy moet altyd net suidloop. Hoekom? Ons moet hom 'n rigting gee, anders loop hy al in die rond en hy kom nergens nie. Ja, maar hoekom suid? Die paai loop van oos na wes. En as hy lank genoeg loop, moet hy by die pad uitkom. Alright, die paai is ver van mekaar. Miskien sal hy 3 of 4 dae moet loop voordat hy by die pad uitkom. Of miskien 'n week. Maar as hy wes loop, gaan hy in die rooi woestyn inloop. En daar kan gaan mens lewe. Die tuskant in die wit woestyn is daar daarom nog 'n bietjie kos en so aan. Maar in daai rooi duine is daar niks behalwe niks. Nee, wat, dis nie rooi sand, daar sal nie mense wees nie. Tot slange kan hy eet. Maar 'n slang sal hom pak. Skryf hy moet 'n stok by hom dra. As hy 'n slang sien, moet hy hom doodslaan en kan hom eet. Daar's baie dinge wat jy kan eet, as mens net weet waar om te kyk. Ja, dankie vir dit, dit was baie waardevol. Nou moet ek dit net kondenseer, sodat dit alles op die een van vlek kan pas. Ek sal meneer help om het korter te maak. Dit sal die hele nag vat. Dis ook alright, meneer.
eet ons lekker skrubbeliks. Meneer kan nommer 11 maar uitsny, want ons dek het al reeds nommer 4. Ja. Nou, is Ek hoor jy is klaar. Ja, ek dink ons het nou alles hier. Goed. Gaan rus julle maar. Ek sal dit deurbel. Tot ziens. Tot ziens. How corny can you get? Ek hit your bar leaf and ek sell your cray. I know our readers love the sob stuff, but boy, this is laying it on too thick. Did you dream it up? No, I left it to him. What's he trying to do? Sell himself to the public or save his son's life? I don't think he even knows you want to publish the leaflet. He gave us exclusive rights to the story. So you tell him that first line goes out, or else. But Ed... But nothing. I'm not going to make a laughing stock of the paper just to build up your piano player's ego. You tell him that. Ja, ek kan nog nie slaap nie. Hoe gou kan die drukkers aflewer? Ek wou jy nou net kom sê, ons kan nie so laat druk nie. Hoekom? Dit is hier die eerste reël. Dit is soetsappig. Ek sien, my koerant wil dit publiseer dat die lesers kan sien, maar dit is daarom te sentimenteel. Kyk, dit raak my nie wat jou koerant publiseer nie. Dit is wat ek vir my seun moet sê. Ja, dis kan wel. All right. Then he's on his own. Goodbye. Jan verkoop my goed. Nee, die koerant wil nie meer nie. Verkoop alles en kry vir my elke penny wat jy kan. En sê vir die drukkers hulle moet begin en ons van die pamflette môre begin uitstrooi.
Ja, daar's water. Kan ik zo'n zakje volmaak? Maar die dink jy hy het 'n pamflet gekry? Meneer, 2 miljoen pamflette is baie pamflette. Maar dit is so 'n groot gebied. Dis oor die 300.000 vierkante myl. Dink jy hy lewe nog met die? Meneer, ons moet glo. Meneer sê hy is nie baie sterk nie, maar die woestyn sal hom sterk maak. Hy sal gou leer om op sy eie 2 bene te staan. Hy sal nie sommer gaan lê nie. Ik ga niet weer omdraaien. Kom, Lolly. Oh, dit is zand. Sommer in die zand. Waar is loop? Kom, Lolly. Dit is niet die zand, man. Ach, zo'n langbroek. Kom, jong. Jong, dan kan je zelf lopen. Nee, maar hier zal niet mensen wezen. Kom eens erom.
Lolly? Lolly? You are... Lolly? Lolly? Kolonel, mag ek vir Smitty saam met my neem? Waarheen? Ek wil na my seun gaan soek. Waar ga je zoeken? Watter kant toe ga je rijden? Oost, west, zuid, noord. Kijk hier. Botswana, Angola, Zuidwest, de Republiek. Ons weet niet eens wat er landjes in is nie. Ons zoeken al 6 dagen nou. En ons nog niet eens de vliegtuigse wrak gekry nie. Waar gaan jy omzoek? Maar ek kan nie hier sit en niks doen nie. Mijn vriend, wat je kon gedoen, het heb je gedaan. Nou kan je net wachten en bid. Hoe kon het niet meer, Lolly? Kijk eens.
kan nie nou hier weggaan nie. Ja, maar jy sit 'n week daar en wag. Dis nie goed vir jou nie. Miskien kry hulle hom vandag. Of môre. Dan kan jy laat weet. Ek dink jy moet liewer huis toe kom en jy kom verdiep in jou werk. Gee my nog 'n paar dae. Nou goed dan. 3 dae. Waar is die helikopters? Ek het hulle teruggestuur Pretoria toe. Julle mag nie ophou soek nie. Die 3 wat ons hier het, gaan nog elke dag uit. Hulle sal hom nooit kry nie. Anton, jou seun is nou 2 weke in die woestyn. Hy is dood. Nee, ek is opsetlik wreed. Want jy moet aanvaar die kind is dood. En jy moet huis toe gaan. En jy moet vergeet. Môre, ek het jou kom haal. Ons het gesê dat jy 3 dae langer kon bly. Dit was 6 dae gelede. Dit kan nie so aangaan nie. Want as ek nou tou opgooi en ek gaan huis toe na gaan loop. My ou maat, jy moet jou daarbey berus. Hy kan nie nog lewe nie. Jy moet kom werk en vergeet dat jy 'n seun gehad het. Ek het nie jou klavier en meubels verkoop nie. Ek moes toe R5000 leen. Jy moet dit kom inverdien. Dankie. Sorry? Ja, daar. Luister, wat staat voor mij? Ja, daar. Ulang naman. Kijk, ze hier zijn kleintjes. Hey, hey. Hou je weg, Honey? Hoi, achter me. Breng maar hier naar Tony. Tony, wacht voor mij. Meneer mij laat Tony. Alsjeblieft toe. Wacht voor mij. Lea, alsjeblieft.
Goedemorgen. Morgen. Hoe voel je? Hoe ik voel, heeft niks uit te waaien met jou of Julius niet. Je hebt je soppiezet en gehad, zo ik stel voor gaan schrijven nog eens op story over andere mensen. Ik heb niet gekomen voor die story niet. Het is jammer. Kom, zit alsjeblieft. Hulle sê nou, ek moet werk en vergeet. Maar ek kan niet. Kan ik niet helpen? De Vries. Waar? Uitgebrand. Ja, ik kom dadelijk. Ik heb hem gekregen. Hij heeft die vliegtuig gekregen. Uitgebrand. Spoor mij, ik moet gaan. Ik verstaan. Ik zal toesluiten. Dank u. En ik is jammer, ik moet hem komen. Jouw voetsoldaten doorzoek eerst hierdie koppie. Die voertuie graad uit op 40 graden. En telen met die rode versteen voor mij. Niks zal toch daar leven niet. Weg, luitenant. Kolonel. Luister, soldaten, weet weer, hier in die koppie uit. De voertuigen straal hier naar 40 graden. 40 voertuigen. Middag. Is die kolonel hier? Hulle is allemaal uit om te gesoek naar die kind, meneer. Zoek er in die rooidijnen ook. Nee, die kolonel het gesê die kind sal nie daar kan leef. Meneer, kom eens rij. Naar die rooidijnen toe. Die daar. Hij is daar in die rooidijnen. Dat is mijn schuld. Want ik heb gezegd, je moet zeker lopen. Ik kom ooit, dank is hier. Misschien heeft hij niet een compleet training. Dat was 2 miljoen. Je net al gezien of net die spoor gezien. Maar je moet water krijgen. Dat is water in mijn caravan. Wie ben je?